Baba wewe na kukumulamu. Na kukumulamu lewa dema kumba shirabo. Na kukumulamu lewa dema kumba shirabo. Yongere ngoli mu kamera.
It's not a specialist in African ideologies. Era sinofilika. Weka komba kusokoleza kusanga. Walabu kwange wona walabu. Naye singa ononya omuwalabu nga mufilika kyakanda ulo. Badweko mukampanize nene ennyo wano mu Dubai. Nga sirina abafirika nga bw'ofunye ekizibu. Or Egypt,
oba omufirika omusudaani mukwale ku musango gwonna nga gwa mufirika agenda n'olwekyo twagala okuwalo ambrera badde okusobola okukolerezanga otulina neotwagavumenti e Uganda nga abaana amasomero agabaganda waffe twetulapulese butatonda zitudde bakina kyo tebayita management accountability tekitulina naye afcon omulaba gwayo tugenda kubanga tulina structured institutions era nga zisobola okumanaging finance issues tetwerotatulakawo projekti butono tetwera kola projekti balazakola oba bannayuganda oba bannayiganda tetwera kukola tugenda kukola projekti zokka ennene nti bwe lobaddayo eka belts and water bottles, school flasks, everything. You name it, we will bring it. We have just for football and footballs from Pakistan and many places. So whatever you need, let us know. We will provide it. We are already now also utilizing on noon.com. You can find us there. We can deliver also the UAE. We also have a partnership coming up with France for us. Also, we are all on our socials. As well as Instagram, TikTok, Facebook, Threads, you can always find us. So please join us, be part of us. Let's support each other as a community and also as a business. Thank you so much. Mukama wange ono n'abaire SG oba ni SG oluteekateeka n'abaire nga akoordinatinga n'abakubira amasimu emailo zinakisindika era yabanga era alondoola ebintu ebyo yakuza amannya ge Ananias Albert Kibuyo waliwo kapiteeni waifu wano kapiteeni wa Abrabi alisaidire ayenga era mutekoluno Isa Ronald nina n'abandi abazira wano aye ate era waigulu waife tubaireyo ni cabinet ekulira abasobansete ni PCU basoba community Dubai oluteekateeka luno tubaire twatunatuna ng'abasoka. We have other groups aye andika ali kubanga leader. Next time we shall be next time tudakuba bandi ino so Ladies and gentlemen, here the chief guest trying to have a handshake with the players of Minnesota and basically we are to Aye ensonga kiba kimwenze kuzaana. Galinga
Uyambita kutamu yambaku nasigalanga pocha. Gali wala katonda. Igirezo gondi gali musamaria. Ezo na mukingao. Ewa na mujanjaba. Ewa ya imyaka jaya nolwati tumusoma ku na tuba Samaria. Tuyamba badoba. Esi tufamo lwati ezo nituzwao. Ate tukolenga na mani eni moli tagiru. Izo mutuyana. Ndokango sinire uweli. Eti tangemu. Kati kido tukonemu. Bakonemu. Dabada konemu. Akabale gali wako kumoyo. Gali wako kumoyo. Akabale gali wako kumoyo. Gali wako kumoyo. Kazi tunaanza tu. Ladies and gentlemen, DJ. Watu wanataka kumwagane. Lero constitution itezwa kutigema kukumala. Ani awe mu rugo rwo ndokuta blaza wange. Aba ile basi. Ile basi ni Baba abakazoka yenda abapita bitu beso niwe. Baba. Ai je bitu watu wanayo goro yo. Baba msuke yo. Baba bidi baba akana kwenda kuitia kuchisawe. Abana bakoze uruko lundi kaye. Makobi yembo tubali kwenda kutoolayo. Wazana. Senga. Akapiro kabwino otya. Ati twakobe kasatu kasitaba tubakubanga nabakazi tutwala. Ngaba mutwala mutya abakazi. Ati tubakubana abakazi bana. Tulikulinda abakazi bana ife. Gale kadulinde tubone. Tulikubenda mwana kazi. Gale. Abasada baife tulijabe kizana ife. Gale. Oh lirotya. Naido bozirisaka ira. Bana byaino. Ado mutanza sula. Mani bese bwe kola tingatijira kugolo tibetidija kuno. Maza kutuka yo meta. Na ngolole kwingira. Kitale lemene dai. Andi. Lemene tebaide no. Ono polo. Ani go bese.
Twende wano batwiba. Golo waiwe wa Chipolo. Lero ndija basibula na mikisa mu Abu Dhabi. Ugangwandi watireda baba okugema mu bigale. Okuwagira kwa amaani. Wagira kwa amaani. Eno ne timu y'abazeeyi ayengera omulimu gwe balikola gwa amaani ino timu humite Muzeyi wange baramubwadula amaboko. Ayo idi muzeyi ali kwenda golo mavulume ekisaawe. Bakuna esumuluzo.
Mwenda kupozinga. Baik, you know ni. Baik video. Iya. Kalau cenda ke kahawa.
Hey!
Ajayo tulinde.